lante pak nanungan dio na kadan na puang matua la umpamatan na pena ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Ya tu kadan na puang matua la tarangi lan aktu ya te dia lalame Pak Pudian 140 na anan. Pak Pudian 140 nanan. Apa dolo la tabasa tu kadan na puang matua mai komita mas tambayan. Rampokan ni puang matua mati olo malabimi umbawai tekaleki katuangki siapan nang penangki mamalikan ni la urangi tu dia nak kadape patudu lamai surak madatumi o puang pena masalo kamu tu la o kadai la ko kami patunna tu kada laki basa lan atu ya te lan sangan na puang Yesu ki mas tambayan. Amin. Mau pa tu tahu ke kapenomban na Yakub tu patunduan na sia to umposande puang kapenombanna na dipakondi nakua maaranuan lakomanna puang matua maaranuan lakomanna puang matua siulu kaboro lan puang Yesus Kristus kadanna Bapa Andar Ismail ulendui misa surana nakua salama lan kapusakan salama lan kapusakan ya tu kada ya to la umpamalesoi lako kita kumua umba susi patunna sia umba pada kapuanna tu misa kaparanuan pengharapan lan kapusakan susi tu na olai misa to biasa bangmo diong tasik bak tu pelaut anna unayang bangmo diong tasik dao misa papan belanna talan tu kepalana ia tu tahu ia tu lima ngallo mo tang kumande sia dua ngallo mo tang uniru wai apa misa dekutana kumua lama umbara susinna sia larampona kita ina ampui kapak ranuan tu tahu ia to ina mana sakumua la una la narampanan tu kayu bak tu papan nanido sia na pentoi limanna anna talat siulu kaboro lan puang Yesus Kristus ya tu tamapuri lamai tepak basanta atu ya te mandu na tandai sia napak pangadaran tu kumua ya tu kaparanuan inang paralu sia lulakoman na puang matua tu lanani mintu tauna tu tangia lakotopa sia lakotokapua lalu tondok mui anak ia tu tahu ya tomai butung-butung to kumua madin lapatunduan ulendui kasudiranna sia kapanna apa ia tu tahu ya tomai tai anna pakulle la upak bengan kasalamaran bak tu katuan selakona bilanna tahu ia tomai rotolino duka bang masiari rotolino biasa ya moto anak ia tu kasudiran lino inang pisan atu anak epun bak tu mangsan apa ia tu puang matua undawan ni mintu kuasa sia kapan lan lino ya teh siulu solanasang tu tonton di kamasailan puang Yesus Kristus ia tu kadang na puang matua atu ya teh la umpakilalaki solanasang kumua ia tu kita torotolino nenek bangki tu usatuan kaleta sia usatuan padanta ondong pi tu disangan na kumua makuasa batu to untoe toyan lalu tondok pemuda-muda tak kalupai kumua ya tu tahu ya tomai toma dosa sia to buda duka tu katang paisanan nah batu katang pabelan nah ya moto anna mukun duka bang tu tahu ya tomai umparosso pena anta apa manasa kumua inang sisengaran ke ya turan nunta batu kaparan nuanta ta patutun lako puang matua bilan nama nasta duka kumua la talambiran sia la tatarima tu kaparanuan tongan tu la unanta ki lakolalan katonganan sia karombosan bilan na ia tu puang matua makuasa la umpake temai mintu na la umpak kamasian pak kaborona sia kamamasian na lako kita ya moto mai mokomi anta tontong ulolangan di teka tuanta lan maaranuan lakomanna puang matua lan mintu atu amin tama sambayang ranungki o puang matua lan limami lan kuasami ya moto o puang
pakatana kami pamatoto kami umpo gau itu dia naminku melona sia malabina pagarri kan ido mesalaki mi panundu kan nila papatonganan mi katuangki ulan manna riami lan puang Yesus Kristus kima kure sumanga amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua tarangilan atu ya te tontong kipalaku kumua tasasstripi sia tapak bagian ni tedio nakarongkosan kadan na puang lakomintu sang mane sang baine sia suluta kure sumanga puang matua tontong umpas sakeki sabanasa.